osjećam neopisivu radost i velika mi je čast što sam danas dobio priliku, zahvaljujući neizmjerno ljubaznom pozivu cenjenih organizatora, da uzmem učešće u izuzetno značajnoj trećoj međunarodnoj konferenciji religije i društveni procesi u jugoistočnoj Evropi u velelepnom zdanju Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Naslov mog izlaganja glasi Islamska filozofija i religijski pluralizam, kritika destruktivne tolerancije. Kada danas govorimo o koristima tolerancije, koegzistencije, suživota, pripadnika različitih religijskih tradicija u savremenom svetu i u kontekstu popularnog religijskog pluralizma, uglavnom očekujemo da će vernici nužno osnažiti tu ideju samim tim što je tolerancija na nivou koegzistencije različitih religijskih tradicija nešto što je nužno, pozitivno i dalekosežno korisno. Ja bih bio u tom smislu svestrano oprezan. Napravio bih fundamentalnu razliku između dve kategorije tolerancije. Jednu toleranciju smatram pozitivnom, konstruktivnom, a drugu toleranciju, koja je tolerancija u modernom svetu, smatram destruktivnom i dalekosežno štetnom tolerancijom. Pokušat ću to da obrazložim iz perspektive kognitivne autoritativnosti klasične islamske filozofije. Celokupna ideja religijskog pluralizma i moderne tolerancije danas temelji se na kantovskim i novokantovskim epistemološkim principima. Kada savremeni predstavnici klasične islamske filozofije, a to su učenici uglavnom veoma popularne škole transcendentne filozofije, koja je utemeljena u 17. veku, ali je i danas najdominantnija klasična škola islamske filozofije. Kada oni govore o potrebi i nužnosti kritičkog preispitivanja spomenutih Kantovih epistemoloških principa, jedan od razloga njihove pozicije jeste i to što ova filozofska škola, koja je briljantna, proizvodi destruktivnu toleranciju, onako kako ću pokušati da obrazložim. Dakle, Kantova epistemološka škola i njegovi filozofski principi su briljantni. I to želim da svestrano, na tome želim i svestrano da insistiram. Ali ako je jedna filozofska škola briljantna, to ne znači da ona ne može biti predmet naših kritičkih preispitivanja i vrednovanja. Dakle, osnovni predmet mog današnjeg izlaganja i na neki način upozoravajućih analiza jeste činjenica da se Kantovi i novokantovski epistemološki principi pojavljuju u svojim nužnim logičkim rezultatima. Oni imaju nužne logičke posledice u sferi filozofije religije i religijskog života uopšte. Britanski filozof religije John Hick, čuveni John Hick, koji je preminuo 2012. godine, na sledeći način nam otvara horizont
u kojem ćemo osjetiti na koji način Kantovi epistemološki principi formiraju ovu posebnu toleranciju o kojoj želim kritički danas da govorim. Pročitat ću samo nekoliko rečenica koje piše John Hick, pa ću nastaviti svoju analizu. On kaže: hoćemo li moći da prihvatimo opštu razliku koju Kant uočava između univerzuma kao stvari po sebi i univerzuma kao pojave? I da onda isti takav odnos upotrebimo u svojoj analizi odnosa između konačne istine je kod Hicka Bog, znači i da onda isti takav odnos upotrebimo u svojoj analizi odnosa između konačne istine, to jest Boga, i različitih ljudskih saznanja o toj istini. Dakle, ovdje govorimo o dve različite kategorije. Kant je govorio da je nešto stvar po sebi, a da je nešto drugo pojava. Objasnit ću na koji način želim to da iskoristim u svojoj današnjoj analizi. A Hick i ostali filozofi religije govore da je nešto Bog, a da su drugo naše slike o Bogu ili naše predstave o Bogu. Podsjetit ćemo se, kada govorimo o kritičkoj analizi Kantovog relativizma u saznanju, koji je i danas spominjao i kolega i brat dr. Muamer, podsjetit ćemo se da Kant insistira na tome da čovjek u svom razumu unapred ima određene i definisane oblike opažanja i da te kategorije i oblici opažanja zapravo predstavljaju prepreku zbog koje čovjek ne može da dođe do spoljašnje realnosti. Spoljašnja realnost je ova čaša. Da bih ja dobio saznanje o toj spoljašnjoj čaši, to saznanje se meša u mom razumu sa unapred definisanim i određenim kategorijama i oblicima ponašanja i ja onda dobijam nekakvo drugačije saznanje. Čaša je stvar po sebi i ona je meni, molim vas obratimo pažnju, nedokučiva. Ono što je, profesore, meni dokučivo jeste pojava ove čaše koja je nastala tako što su se oni oblici u mom razumu pomiješali s istinom i formirali prepreku zbog koje ja ne mogu da dođem do istine. Dakle, istina nam je nedokučiva, nespoznata, nespoznatljiva i dozvolite mi da kažem, prognana u neku nedođiju, samim tim što mi nemamo epistemološke instrumente za to da bez ikakve prepreke prepoznamo istinu u objektivnom svijetu, onakvu kakva ona zaista jeste. Pročitat ću jednu Kantovu rečenicu iz njegove rasprave Prolegomena za svaku buduću metafiziku. Ova njegova rasprava je prevedena i kod nas još davno, ako se ne varam, 50. godina prethodnog vijeka. I onda ću doći do okvira svojih zaključaka. Kant, briljantni Kant, vidite, ja bih vas samo zamolio. Moj današnji predmet rasprave neće biti Kant i Kantovi epistemološki principi, jer moramo da budemo ograničeni u okvirima, metodološkim okvirima svoje rasprave. Danas sam usredsređen na logičke posljedice takvog epistemološkog učenja u filozofiji religije i u definiciji religijske tolerancije. Znači, samo to. Šta i na koji način možemo filozofskim, kritičkim analizama vrednovati i preispitati relativizam u saznanju u Kantovoj filozofiji, danas o tome ne govorim. Govorio sam, pisao sam o tome opsežno, ali to danas nije predmet moje rasprave. Kant kaže o tome, molim vas obratimo pažnju, veoma je značajno, o tome šta su stvari same po sebi. Mi ne znamo ništa, nego spoznajemo samo njihove pojave, to jest predodžbe koje one u nama proizvode. Znači, ova stvar koja je stvar po sebi, ja stvarno ne znam da li ona konačno uopšte postoji.
Znam da postoji kao pojava, kao predodžba u mom razumu. Sada, pogledajte šta John Hick nastavlja na temelju ovih rečenica i ovih postulata u onoj svojoj knjizi. John Hick kaže, ova Hickova rečenica je prema mom mišljenju svestrano upozoravajuća. Upozoravajuća zato što nam John Hick to nije, on je mislio da će na taj način formirati toleranciju, ja to nazivam destruktivnom tolerancijom. Zamolio bih samo malo strpljenja da vidimo gde je predmet moje kritike. John Hick kaže, Jahve i Krišna, kao i Šiva, Allah i Bog Otac, donekle jesu manifestacije Božje istine u ljudskoj svijesti, ali isto tako predstavljaju proizvod čovjekove misli u formama koje su u skladu s različitim istorijskim i kulturnim kontekstima. Iz ljudske perspektive, te biti, znači kad kažemo Jahve, Krišna, Šiva, Allah, Bog, Otac, te biti zapravo jesu naše slike o Bogu. Ili naš proizvod, plod epistemološkog angažmana čovjekovog razuma. Da li te slike zaista postoje u spoljašnjem i objektivnom svijetu kao stvar po sebi? Odgovor ću pročitati kod Kanta. Mi o tome ne znamo ništa. Zašto je relativizam u saznanju neispravan u svojim primarnim postulatima iz perspektive kognitivne autoritativnosti islamske klasične filozofije? Ponavljam, danas neću govoriti, jer stvarno nije pred naše rasprave. Pre otprilike mjesec i po dana u Domu omladine Beograda su me zamolili, pa sam tamo govorio. Tamo je bila jedna sjajna tribina, skoro dvočasovna, i tema je baš bila islamska filozofija i Kant. I ja sam na toj tribini u Domu omladine Beograda govorio, pomalo i otvorio tu mogućnost kritičkog preispitivanja Kantovog relativizma u saznanju. Ono što danas hoću da kažem jeste sljedeće. Da ovaj filozofski princip, znači Kantova epistemološka škola, nije adekvatan filozofski princip za konstruktivno rešenje dva problema religijskog pluralizma. Prvi je teorijski, drugi je socijalni. I veoma brzo ću ovog. Teorijski problem religijskog pluralizma jeste sljedeći. Da li je moguće da članovi različitih religijskih tradicija dožive spasenje? Ili je spasenje ostavljeno samo za jednu religiju koja je istinita, a one druge religije ne? To je jedan teorijsko pitanje. Socijalno pitanje je usredsređeno na mogućnost zajedničkog života u miru predstavnika različitih religijskih tradicija. Moje mišljenje je da je moderna tolerancija, da su moderna tolerancija i religijski pluralizam u svetlu Kantovih epistemoloških principa destruktivni u oba slučaja. Znači, kako u slučaju teorijskog pitanja, tako i u slučaju praktičnog pitanja. Zašto? Da pođemo od ovog teorijskog pitanja. Vidite, moguće je da mi kažemo sljedeće. Da kažemo, postoje mnogobrojni putevi koji vode do istine i onda su pripadnici različitih religijskih tradicija na tim različitim putevima, svi idu do istine, prema tome svi će biti obuhvaćeni onim univerzalnim Božjim spasenjem. Je li tako? Svi govore istinu, svi se moramo međusobno poštovati, svi su na neki način razotkrili istinu. To bi bilo moguće kazati, ali u modernoj toleranciji to ne govorimo. U modernoj toleranciji, na temelju kantovskih epistemoloških principa, kažemo sljedeće. Kažemo, istina je nedokučiva. Istina je stvar po sebi. Ona je prognana u neku nedođivu. Ako nam je nedokučiva, onda nijedan vjernik ne može doći do istine. Nijedna vera ne može razotkriti istinu.
Sve što mi razotkrivamo u različitim religijskim tradicijama su naši produkti našeg razuma. Svi vernici su na isti način udaljeni od istine. Šta je zaključak? Zaključak je da je zapravo bespredmetno pričati o tome da li će svi ljudi biti obuhvaćeni spasenjem. Zašto? Zato što niko od njih ne dolazi do istine. Istina uslovljava spasenje. Drugim rečima, vernici su prinuđeni u modernoj toleranciji, u modernom svetu, vernici su prinuđeni da žive jedni pored drugih, ali zato što nemaju pravo da govore o mogućnostima svoje religijske tradicije da dođe do istine. Ja ću navesti jedan veoma plastičan primer i pokazat ću kroz taj primer na šta liči naš moderni svet. Moderni svet je kao jedna učionica u kojoj jedan nastavnik govori i niko ništa ne pita. Svi su mirni. Obično je tako, ali ne, ovdje je malo i još i opasnije. Zato što i sad taj nama nastavnik kaže u mom odeljenju svi sve razumeju. Niko ništa ne pita, svi mirni i mi odemo u to odeljenje da vidimo zašto je to tako i onda vidimo neko tamo slučajno podigne ruku, kaže ćuti, ništa nemoj da pitaš. Nemaš pravo da pitaš. Religijskim tradicijama smo u modernom svijetu oduzeli epistemološko pravo da govore o istini. Rekli smo da je njihova zapečaćena filozofska i epistemološka sudbina to da ne mogu da dođu do istine. Ako ne mogu da dođu do istine, onda moraju da živi jedni pored drugih. Jer niko od njih ne govori istinu. Niko od njih ne razotkriva istinu. Da li je to zaista konstruktivna tolerancija na temelju koje možemo graditi koegzistenciju u današnjem modernom svetu? Ili je to, i ovo je moj zaključak finalni, ili je to jedno prazno i neiskreno obećanje? Kada o toleranciji, o pozitivnoj toleranciji, ja neću imati vremena, jer verovatno se i završava mi se vreme mog izlaganja, pa ću ostaviti nešto i za diskusiju ukoliko bude vremena za to. Ja danas neću govoriti o epistemološkim principima pozitivne ili konstruktivne tolerancije u filozofskoj, islamskoj ili hrišćanskoj religijskoj tradiciji. Pripremio sam zaista i to, ali ostavit ću za diskusiju. Samo ću kazati sljedeće. Ako toleranciju budemo formirali na takvim epistemološkim principima klasične islamske filozofije, klasične hrišćanske teološke misli, onda će ta tolerancija biti naša Božja obaveza, naš sveti princip, a ne prazna forma. Mir u kome mi danas živimo je politički mir. Mir koji je proizvod političke volje, a znamo da je danas, posle Ničea se to pomalo formuliše, danas je to već jasno, da je danas politička volja primarni izvor vrednosti, prava, istine i objektivne realnosti. Ali da ne ulazimo u tu priču. Znači, ako je politička volja primarni izvor istine, vrednosti, prava, i onda nama ta politička volja kaže vi morate da živite u miru. Živjet ćemo mi u miru, ali će taj mir biti utemeljen na destruktivnim principima tolerancije. Neće biti dugoročno održiv i ja mislim da nije potrebno ni jedan primjer da navedem o tome da je takva tolerancija zaista neodrživa. Dugoročno je neodrživa. Zato što mi u takvu toleranciju ne verujemo. Mi smo samo prinuđeni da je sprovodimo. Ne možemo da verujemo. Zašto? Zato što smo, bit ću malo hrabar, pa ću reći sljedeće, da bismo došli do tolerancije, mi smo prihvatili da u prvom koraku žrtvujemo osnovnu dušu
svoje religijske tradicije, a to je mogućnost da dođemo do istine. Kada žrtvujemo dušu svojih epistemoloških klasičnih principa, onda ćemo doći do tolerancije, ali koliko će ona biti održiva, nisam siguran. I moj posljednji sud jeste sljedeći. Ovakvi sudovi neće koristiti, prema mom najdubljem uverenju, samo religijskim tradicijama i vjernicima. Ne. Kritički instrumenti klasične islamske i hrišćanske filozofske tradicije pomoći će i modernim filozofima, savremenim filozofima, naučnicima, sociolozima da prepoznaju gdje se može razotkriti fundamentalni ključ mnogostrukih kriza s kojima se suočava moderni čovjek. Te krize nisu na površini. Te krize se nalaze ispod površine. Nalaze se u filozofskoj mreži analitičkih pojmova koji uslovljavaju kredibilitet modernog života, modernih teorija i modernih realnosti. Mi se na nivou političke svakodnevice suočavamo sa ovim spoljašnjim formama, ne znajući da su te spoljašnje forme zapravo instrument ili rezultat nečega što se dešavalo decenijama unazad ispod površine, onda kada mi to nismo mogli da vidimo. Onda kad smo danas sagledali, mi više ne možemo konstruktivno u tome da učestvujemo. Ponavljam da mi je bila velika čast. Još jednom zahvaljujem od srca dragocenim organizatorima zbog toga što svojom izrazito profesionalnom veštinom, organizacionom veštinom, a vas gledam, možda mi doktore Vukosavljeviću primarno, dozvoljavaju svima nama, i zahvaljujem i vama i svim organizatorima, dozvoljavaju nam da razmišljamo o onim primordijalnim predmetima kritičkog preispitivanja i vrednovanja koji uslovljavaju kredibilitet našeg današnjeg religijskog i uopšte kulturnog i civilizacijskog života. Zahvaljujem vam, bila mi je čast.